Uyu mukino wateguwe ku bufatanye na Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe intwari, impeta ndetse n'imidari, wari witabiriwe n'abayobozi bakuru mu nzego nkuru z'igihugu barimo umuyobozi wa Sena y'u Rwanda Makuza Bernard, Minisitiri w'Intebe Murekezi Anastase, Minisitiri w'Ingabo General James Kabarebe n'umugaba mukuru w'Ingabo z'u Rwanda General Patrick Nyamvumba n'abandi batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu. Ubaye nyuma y'iminsi 10 aya makipe yombi ahuriye ku mukino wa shampiyona. APR Football Club yatsinzemo Rayon Sport igitego kimwe ku busa. Ibihanganye byombi mu mupira w'amaguru mu Rwanda byongeye guhurira kuri Stade Amahoro i Remera mu mukino kwizihiza umunsi mukuru w'intwari mu Rwanda, aho APR FC yongeye gusubira mu cyeba wayo Rayon Sport ikayitsinda igitego kimwe ku busa cyabonetse ku munota wa 10 w'umukino, gitsinzwe na myugariro w'ikipe y'Ingabo z'u Rwanda Hervé Rugwiro ku mupira waruvuye muri corneri yaritewe neza na Fiston Nkinzingabo. Iki gitego nicyo kimwe rukumbi cyabonetse muri uyu mukino gitandukanye impande zombi. Iyi ntsinzi ikaba ibaye ya gatatu yikurikiranya ku ruhande rw'ikipe y'Ingabo z'u Rwanda APR Football Club nyuma yo gutsinda Rayon Sport mu mikino yabanjirije shampiyona y'uyu mwaka wa 2016-2017, ikayitsinda muri shampiyona ikaba inayisubiriye kuri iyi nshuro. Umutoza Jimmy Mulisa wishimiye gutsinda Rayon Sport bwa kabiri kuri we, uyu mukino wafashije cyane abakinnyi kwitegura imikino nyafurika bitegura mu minsi iri imbere. Kora nk'ikipe yamwibonye ko kuri bench staff abakinnyi urabona ko twese turi ikipe dushaka gutsinda. Ubonye nk'iyi match ya Rayon Sport ari ukuntu imotiva n'umukinnyi y'umuhaye chance abazi ko mutekerezaho byo musaba wenda kujya mu zindi match nawe abameze neza. Niyo mpamvu nahinduye shako bose mbaha chance nayo ukuntu bakwiye. Umutoza wa Rayon Sport Masudi Juma nubwo yemera ko batsinzwe, avuga ko ikipe yakinnye neza ugereranyije nuko yari yakinnye mu mukino wa shampiyona heruka, ariyo mpamvu asanga ko ikipe ya APR uyu munsi yabarushije amahirwe gusa. Ndemeye ko bansinze ariko twakinye umupira bibaho, twakreye n'amaokazio biratandukanye n'imatch ishize, ariko turabyemeye ko dutsinda. Ntabwo iturusha ifite amahirwe no musi n'amahirwe atuje kuko twakinye umupira. APR FC yatahukanye intsinzi, yahawe igikombe ndetse na sheki ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe Rayon Sport yahawe miliyoni 1 n'igice y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mukino ubaye imbere y'iminsi mike kugira ngo aya makipe yombi ahagararire u Rwanda mu mikino nyafurika ihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo, aho APR Football Club izahura na Zanaco United yo muri Zambia muri CAF Champions League, naho Rayon Sport ikesurana na Al Salam Wahu yo muri Sudani y'Epfo muri weekend ya tariki ya 11 ndetse na tariki ya 12 z'uku kwezi kwa Gashyantare. Aya makipe yombi akazatangira imikino ibanza akinira hanze.